Nah, langsung dites. K22 Nerona. K12 12. Baroko K17 Mary. Iya, K17 Penegara Andre K14. Gambaran betul. Iya. K13 Keluarga Topal K1. Marisa lalam ti kadera. Nama ini. Apa naman ka di apa? Di sama-sama lah. Pasti bang may tangamang. Nepolna 39. Tindakan auto. Yamote baga. Itu ya. Gian K2. Kena soal gian tuh. Jadi K2. Dua. Sokong. Tujuh, dah mau. Kalau pergi, itu pada K7. Indah dong. Nah, bos, peminat apa yang main pak?
Ya teh. Iya. Oh, sorong minta mat. Coba solarin deh. Ne manta K21 Posari itu, ayo. Ini teh. Lupa, pas kata lo K30. Mbak minta. Mangka minta misa, iya, yang minta misa. Itu cambak, oh ya kan. Ya nih, ini. Iya. Nah, tiap lagi nomor itu. Iya, ya nih K31. Iya, keras itu. Iya. Itu sok kawan-kawanin AK7 lah. Yang kamu. Oh, sangat rekannya, iya. K9 yang tayo nata. Suke nata bento malana kok si bate di paru kumente. Suke. Ndara tayo to. Tadi pengpolis Mbabi. Iya, teh itu kapan narap pot teron apa ditanda mau nomor kan? Soal sanero bin 56. Iya, ne Maria di dia mau tinggal tongkonan. Oh iya. Iya. Bapak anak karito hindi pa kami tinggal tongkonan. Ne Soli atau Matius K23. Opong TV umbar. Oh, kendek ko 10 kilo tuh, nabasa we tuh. Oh iya. Berapa karogi mo? Oh, itu mana ya? Nerama K28. Nerama 28 sama Nerobin K5, yang betul. No, para na tanda karena. Kamalutianta taaranan jamana lapio pamintu ya tandu lembang na tukiran mina siunuk perente utara namani di kuamak pasa.
Beto itu misalnya, no. Apa per? Kantongan do. Ako ni Kantongan. Pangamo. Anak. Dari ko mo sa mga kuan do ni lele. Susi Ito suke. Ito prega. kalau waktu pindah air Kantong. kamu itu teman-teman turun kamu pesuratan tidak mi batang meta ya tu tero dalam mo reno ini pak teman kamu di surah ini na maka mau dipilok batang meta K24 dan K30 tabe rokote bombong kaluana tarampak masangka siman rokote bombong bulawana tarampak tiampalen dotilangi kumako tonna sipalanta toruan pak palumbangan lantai tangan tondok nalili padang ridampio unisung si sondong toni paun nisung pak pekutanan nalili rinding daun induk sapan kuah-kuah diong balaran nampak diong rantian tuyu Analangan ma tundu maleso la kawana kena dadian ma alila to kebiring la kobongsu na kianakan to kumoa anala umba mora la bayu sielena soladodo sangkalama na inde Thomas soladua itu siambara mama tuni sumo pada tindo daote tangga na sodong daote tiku tambena manangga banua na luayak tetanan samba inde sasiambe Franciscus kude runtung Sola Sasindo Cecilia Bubun Sumbung Analangan ikutan alun matundu maleso anak nadadian dong sunakenakan to kumua lalangan kan kalando nasangka larikekan layu kunadan na pusalanan sapan minangan nalan tekula diran delulangan ana di palimbong te lolorangka ana to maharapu damai tetongkonan di paunisung tejona tabi tarunona anak nadadian bong sunakinakan mana turiana tu digente ma tamu tedong ma rampun tedong ma palimbong tedong ana dolo jom itu laku kuat tabe roko suleng kararana angga taruh bulawanna atau dikasiri mata kebunna di kabanga tondon turunanna Budu di sindingan pambalekokna tomat tua udu keden tina pamba kolongan
di sarakasan rindi tingayona baluk karulungan kedeni nalete baluk karulungan rontak berendeng tanda ulengan sundur rongkok mumoinde buduk tibae mo pak telingamu naulang kada siduruk na kadendek bisa bunganna jomai anak na tampak ayam pati na kondo tarapang inde to turu-turu to mamma daw tanggana sondo jomai itu to raputallang to kapunan nao polo kaindina lamai terili na tampo manepong padang dilampio iko mana tulo taaba iko mana dulu tekken lamin dadi palete utole lamin dadi palete bungae binto enta sakapa toma pasusumu ratu kulangi tomantaranakmu Asia si madili nare toma dende koe tori dudung pindan totolikmu binto enta totandang iko made lambe na iko mo ang lakna kumana diomay buang madua koe soko tandu kutuoroko soko raka tende silio pemandai paka apamu patur kopak pemalimu tekelangi tandu kutuoroko tandu kutuoranga tedong mak penanda tedong mak kamanya ambo tangala bangaras sangka tangala pondok panelean lan bonga nagau lan salekona pananda bisara kalandona sangka layu kunadan dan panelean koe sambao tedo napo sertalla to pontolitakan napo pendio makrekan to makalang sirawan tedo di pak buangi sandaran dan nakedeni di saladandan Tongkolan kapalisan mengambilkan pomolaki Marana itu. tongkolan kapalisan sangat ribu ini telah mampu Toma pela waktu nomor kelima waktu keluarga Robi. Kania Surabaya. Nomor keempat itu. Iya lagu kita selana sangat raduku yang may bakabalin bang ikiling kamu na mo. Dahil pagkawal ke dato tayo pa namin. Barang itu. Ya. Ay, pambar, hinapagparang-parang niya. Ay, ludo yun.